Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh. Wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma fahhimna wa alhimna at-tawfiq. Haray darsu on ko aqida rabbaniyah min khasa'is al-aqida al-islamiyah ar-rabbaniyah wa ma'naha al-intisabu ila Rabbi subhanahu wa ta'ala. Haray darsu on ko yewtude fimum ko o aqida l'islam mo tawata hiɗen finde nde jogiɗen nden, yani finde l'islamu nden ko nde woni finde annabaɓe feƴƴunoɓe ɓen fof. Nde finde ɗo noon ko finde nde tawata ko joomiraɗo yankere, ko finde joomiraɗo yankere, bi mana ko finde nde tawata ko dambande e Allah subhanahu wa ta'ala. Min khasa'is al-aqida al-islamiyya no jeeya e kertinale finde l'islamu nden ko tawata kon nden finde ɗon no hertinana wonugol mayre ar-rabbaniya, yani huminde e Allah. Finde islamu nden no hertinira tawgol no dambiti e Allah, no humi e makko kanko subhanahu wa ta'ala. Maana muɗum on ko al-intisabu ila Rabbi subhanahu wa ta'ala, ko dambitagol askintino e joomiraɗo on yo senade wodanimo. Alif go on e ɗum ɗon rabbaniyatul masdar, nde finde l'islam ko joomiraɗo yankere jolirgal wal manhaji e laawol, yani iwdi mayre on, iwdi finde nden ko ɗum woni masdar, iwdi ndin jolirde nden ka tawata ɗon ko yiilo on nden woni ɗum ɗon ko immorde Allah subhanahu wa ta'ala. Laawol ka rewata ɗon yaha ko immorde ka Allah subhanahu wa ta'ala, yani manhaji wallinaɗo on fi finde l'islamu nden ko manhaji mo Allah tigi wallini, ko honto tullitori kadi ko ka Allah tigi tulliti. Ko ɗum woni mana rabbaniyatul masdar wal manhaj. Finde nden jolirde mayre ɓundu ndun ka tulliti ɗon ko ka Allah iwri. Laawol wallinagol ngol fi ka rewe ɗon hewtoye ɗum ɗon kadi ko ka Allah iwri. Al-aqida al-islamiyya rabbaniyatul masdar, nde finde l'islam ko joomiraɗo yankere hella ka jolirde, yani iwdi ndin tullitorde nden ɓundu ndun koye morde ka Allah. Limada? Liannaha wahyullahi ta'ala ila khatami rusulihi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Ko waɗi nde finde l'islam ko wahayu Allah mo Allah on wahayini e annabajo makko, mo tawata on ko kanko woni timmode annabaɓe ɓen, ɗulle ko nulaɗo meɗen on Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa hiya mustafada min kalamillahi alladhi la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi. Fa'ida yaltuɗon e nde finde ko iwru ɗum e haala Allah, ka tawata kan fenande iwtirta ɓaawo mayre, iwtirta yeeso. Fenande nden iwrata yeeso, iwrata ɓaawo e nde deftere Allah. Fenande meere wersi iwrata ardantande ka haala Allah ɗo ɗen ɓaawo. iwrata yeeso ara iwtirta ɓaawo jokkita.
ɗum ɗo woni haala Allah kan fenade iwtirta ɓaawo iwrata yeeso. Wa min as-sunnati al-mubayyinati lil-Qur'an, ko ƴetta ɗum kadi e sunna mo tawata on ko makunulaaɗo Allah e golle makko e tabintinande makko, ko ɗum fof hawta wiya sunna. Ko wiyete sunna ko konnguɗi nulaaɗo Allah ɗin sallallahu alayhi wa sallama e kuuɗe makko ɗen kanko nulaaɗo meɗen on sallallahu alayhi wa sallama e tabintinande ko o yii no waɗe o tabintin jama on e mum o acciri ɓe yo ɓe waɗu o yinnaalta on waɗu. Jooni noon ndefinde l'islamu jolirde mayre on ko iwru ɗum ka sunna nelaaɗo on sunna mo tawata ko on ɓangini alqur'anare nden, yani ko qur'ana on firi ko sunna on firi qur'ana on. Qur'ana on no firindiri kono ko sunna on firi qur'ana on. Allah no daali wa anzalna ilayka dhikra litubayyina linnasi ma nuzzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun. O wi men jippini qur'anare nden e ma, men jippinani nde ma, men jippinanma nde fi hen ɗum fiya ɓangina yimɓe ɓen ko jippina kon e maɓɓe. Bi mana ko nulaaɗo woni ɓanginde qur'ana on, koko nulaaɗo Allah firi wo e alqur'ana on ko ɗum ɗo woni firo ko qur'ana on ɓangini kon. Koye ɗum waɗi alqur'ana on no jeeya e golle makko, no jeeya e kertinale makko ñoggagol, kanko ko yo taƴindo, o rewata laawol woɗɗungol yaha ha to taaro yo ara, kanko o taƴindo to woni o ñogga. Si o wii jooni ka alqur'ana wa aqimu salat, ñimne julde, ɗum ɗon o taƴindike moƴƴa ka ko sunna on ɓanginta ko honno nden julde ñimnirte, ko waktuuji jelu juulete, waktu be ko fewndo honto, waktu be ko honno juulirte, si o boni ko honno wattirte, ko honno e honno warrete, ko sunna on woni ɓanginde ɗum. Alqur'ana on kan taƴindo to woni ñogga, sabuna si qur'ana on taƴindanooki o ñoggi sari'aji ɗin nde heƴatano e nder nde juulirde ɗo, heƴatano. Ndaaru ko yimɓe ɓen woni ɓanginde ko ngokkunni, yani karamukoɓe ɓen kala mo Allah okki gandal yaajungal sago makko o maayata o firaali seeɗa e alqur'ana o, sago makko o heɓay gokkun kankari ko o yeɗi e firgol alqur'ana o. Kono si tawi woni ɗen karamukojo gooto ƴetti aya gooto fireteɗo ko alqur'ana, kanko mo waawi yanñude ɗum ɗon yaha mo jalladuuje. Si tawino noon ko Allah tigi yanñi haala makko kan, ɗum ɗon heƴatano ka juulirde ɗo. Kono Allah kañum o ñoggi sari'a on ka qur'ana, o accani nulaaɗo on yo yanñu yeru ko hato jina e mum o. Bon, jooni noon qur'ana on ko wahayu, sunna on kadi ko wahayu. Heɓike hannde wonɓe yaltude inna sunna on na wahayu, ɓen ko yedduɓe. Kala suusuɗo Allah haawi sunna na wahayu, haray o yeddiɗi Allah alqur'ana. Sabna alqur'ana inni wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ko hen ɗum huwa on damiru on ko honto sappi ko makunulaaɗo on, in huwa makunulaaɗo on wonaali illa wahyun yuha. Allah si wii goɗɗum ko wahayu an a inni hina wahayu, hara a yeddi. Wa anzalna ilayka dhikra litubayyina linnasi ma nuzila ilayhim. Ko hen woni ɓanginde alqur'ana on ko sunna on. Idan qur'ana on ko wahayu, sunna on ko wahayu. Ko hen ɗum sendiɗe, alqur'ana on ko wahayu mo tawata ko reenaaɗo e cenɗe ɗen fof, lafzu on ko reenaaɗo, maana on ko reenaaɗum, hay hunde ala nder ɗon ko goɗɗo tinni waɗi fof ko ka Allah yiwriɗire. Amma sunna on maana on ko reenaaɗo ko wahayu, kono lafzu on ko goɗɗo wallini, yani lafzu on ko goɗɗo moƴƴini. Ko ɗum ɗon sendiɗi. Oɗa ko qat'iyatu subuti wa qat'iyatu dalal. Oɗa ko qat'iyatu dalala, ma ɗum o wawata fotude, wawata fotude ko waɗi ɗum ɗa ma'ana on wo
ƴiyan ngal wo ko immorde ka Allah amma ɗum ɗa lafzu on ko immorde e tagaɗo kono ko reenaɗo ma'ana on ko immorde ka Allah ko waɗi ko wahyinaɗo e mum kono no heɓo nder ton ko lo'i no heɓo nder ton ko ɓuri ɗuɗude kon ko selli bi mana woɓɓe no gasa yollitude nder ton fenade ɓe wi'ina nulaɗo ko wi'a ɗum ɗon no wawi wonde ka kono goɗɗo no wawi yollitude fenade ka ƴiyal alquran wawata Allah o kaali ɗum tagaɗo hay goto arabu fof si tummodiri ɓe wawata tafude aya goto ɓe watta nder gal bal aduna on fof si tan tummodiri jinna e yimɓe ɓe wawata tafude aya goto Allah daali qul la in ijtama'atil insu wal jinn ala an ya'tu bi misli hadha alqur'ani la ya'tuna bi mislihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira hay so tawi anna on fof tummodiri ɓe watti ɗon jinna ɓe watti ɗon malaika ɓe wawata tafude aya goto e alqur'ana on mo tawata ko aya wiyete hiɓe wawi noon fefindade haala wingi tata nanda e qur'ana on hunde nanda ñande ni miɗo ndaara e YouTube karamo kojo no Riyad imo inne docteur Mouhammadoul Arifi karamo kojo mawɗo jeyaɗo e du'at waɗa e da'wa e l'islam on imo mari fasaha moƴƴa mo mari defte buy wallifaade o ari e leydi jananiri leydi Porto ka tawata annduɗo arabu ɗuuɗa ɗon nanowo arabu ɗuuɗa o ari tawi no yeddondirede si qur'ana on ko haala Allah ni ma si wona o mooɓi ɗon ɗen jama ɓe ari on sayi o inni yo ɓe addanmo ɗon mo nanata haala arabu ka ha hande o anta hay wiyede kalima goto ware o anda haala arabu ɓe addi o inni ayimo wowlude ɗo ɗen haalaji ɗiɗi o nanata ko oya nanata ko wona wolede kono o sendidiranamo ɗin ɗon ɗiɗi ko en ɗum woni ko Allah ko ɓenni awa o jangi aya alqur'ana ha o gayni ɓay o lanni jangude aya alqur'ana o wowli ɗon haala arabu goo o yerginiri ka wo alqur'ana o inna anzalnahu fi laylatil qadr hunji ɓe jalayla joni par ce que mi wata yergini bon o jangi ɗum ɗon ha o daroyi ɓay o darike on sa o wowli haala go e arabu on ɗum ɗon min mi tafa e tun woni kharajtu min almadrasa wa dhahabtu ila makani fulan wa ataytu ila hadha almakani tayyib tahir almahfuf kada wa kada o wowli ɗum o yerginiri ɗum ɗawa ɗum ɗa ɓay o landi oɗa o joni noon an on ananali ma ana ko wola ɗo kon kono miɗo faala ya sendidira nan ɗiɗo ɗiɗi ko komi wowli nane e ko komi wowli joni ko woni haala Allah kan onni ko adiɗa wolde ko woni haala Allah kan mo nanta noon arabu ɓe anda fiɗo anda hunde kono ko hollugol wonde alqur'ana on nanda e huwa haala o ko haala ko tawata ma'na on lafzu on fof ko rabbaniya ko qat'iyatu subut qat'iyatu dalal fahiya aqida rabbaniya kamila o aqida l'islam ko aqida mo tawata ko mahiɗo e Allah tuti e Allah hara kadi ko tutande timmude dambita ɗum e Allah askintini e makko direct la taqbalu ziyadata awen nuqsan jaɓata ɓeydano jaɓata ɗoytano sa uyti aqida on jaɓata sa ɓeydimo kadi jaɓata be o wona nokku gotu ko en waɗi ko timmuɗo o hattojina ko ɓeydane o hattojina ɓeydari ko timmuɗo o wawatake ɗoytede so ɗoytama haray na o aqida l'islam si o ɓeydama haray na o aqida l'islam o jaɓata ɓeydede o jaɓata ɗoytede wa sabita la taqbalu tahrifa wa tabdil oɗo aqida l'islam ko tabituɗo o jaɓata waylede o jaɓata wattitede
ko hen ɗum sendi hakkunde tahrifu e tabdil. Tahrifu ko waylugol ma'ana on no waalori ɗon non. Tabdil ko pottingol ko woni ɗon kon adda goɗɗum ngo watta, ko ɗum sendi. Nokku goo inni yuharrifuna alkalima an mawadi'ihi. ɗum ɗon tahrifu on ko ittugol toɓɓere watta ta toɓɓe, ma itta nunu watta ba, sifa ɗum ɗon no wawi wiyede tahrif. Amma tabdilu ko taƴugol ko waali ɗon kon few itta adda goɗɗum ngo watta pilasi muɗum. ɗum ɗo fof aqida islam o jaɓata. falaysa li hakimin min alhukam, alana lanɗo e lamɓe ɓen, aw majma'in min almajami al ilmiya, ma rendirde e rendirɗe gande ɗen ka tawata ko tummodiri aduna Allah on fof fi yemagol gande, alana goto e ɓe, aw mu'tamarin min al mu'tamarati diniya, ma ɗum tummodiral ka yamodirte e yamodiral e l'islamu ɗen hella ka diina, an yudifa ilayha aw yughayyira fiha, ɓeyditugol e o aqida ma o wayla mo, ɗum ɗon wawata. Goto wawata ɓeyditude ɗo ɗen ma wayla ɗo, ko waɗi no jeeya e kertinale ɗen tawde ko rabbaniyatul masdar. Ba hiya ikhbarun an haqa'iqil wujud wa rabbil wujud. Oɗo aqida no jeeya e kertinale makko, ko tawata Allah hertinirimo kanko aqida on, tawde ko wonɗo sifaade o yewta fi haqiqa tagudu ngun net e jon tagu ngun. O aqida l'islamu ko wonɗo sifaade fi haqiqa tagu ngun. Tagu ngun ko henɗum ko fuɗɗungu. Tagu ngun ko henɗum ko fuɗɗungu. Kala ko fuɗɗi haray ɗum ɗon andanoma hari no wasa anki ka. Si innama o téléphone ko lewru kaariru moƴƴina, ko lewru aranuru ndun e hitande 2018 ko moƴƴinani. haray ko hen ɗum fameten ɗon ko wonde hari lewru nogayru e sapporu ɗum hari o ala ka. Kala ko fuɗɗi haray actori waseede, kala ko re'ata haray daɗi timmude. Joni noon tagu ngun kañum ko fuɗɗungu, tagu ngun ko re'aygu. Wonugol maggu fuɗɗungu holli wonde hari ngu wasano, wonugol maggu re'aygu holli wonde ko ngu uytingu timma. Si tawi no ngu timmuno ngu re'ata, Allah noon subhanahu wa ta'ala haqiqa makko on kanko wonnuɗo nguɗo tagu ko hen ɗum. Kanko haqiqa makko kanko wonnuɗon ko o mara puɗɗal fuɗɗode alanamo, o mara kadi re'ugol lannode alanamo, o mara uytano ko timmal tum o mari. Joni noon o aqida ɗo o sifoto fi haqa'iqul wujud, yani haqiqa tagu ngun, wa haqa'iqu rabbil wujud, e haqiqa jeyɗo tagu ngun, yani taguɗo tagu ngun. Oɗo aqida sifoto fi mum fof, sifo fi tagaɗon, sifo fi taguɗon. Laysatil aqida min qabili ma yusamma fil mantiq wal balagha insha, yani aqida on wawa ko wiyete kon ka gandal mantiq e ka gandal balagha, wonde ɗum ɗo ko insha o wiyete. Ko henno wiyete insha ka balagha ko hunde nde tawata jaɓata wonugol piiji ɗiɗi. Jaɓata wiyede ko gonga ma ko fenande, ko ɓe wona gonga tum, ko ɗum wiyete insha. Jaɓata wonde fenande e gonga, ko ɓe wona gonga tum. simi wi ɗo joni oɗo yamirgol mo minna ɗum ɗo ko ɗum wiyete insha ka balade. ko en waɗi mi yamirma mi haɗi, ko yamira kon no wooda, yamirɗon no woodi. Yamirɗon no wooda, ko yamiraɗo on no wooda. Meɗen fewtodiri kadi, mi innimo ɓum ma mi inni la taqum, ejlis la tajlis.
ɗum ɗo no wi'e insa ka haala arabu ko wiyete ko balaga. ɗum ɗo jaɓata ko fenande ko gonga tun, amma habaru ko ɗum ɗon wopodiri e insa. Habaru on ko mimma yahtamilu sidqa wal kadib, ko hunde nde tawata no wawa wonde gonga, no wawa wonde fenande. Si mi wi oɗo joni Ijilis,